hondo to TV Africa no jodo ko no kichi o gbona ba agbodomo no mo ono magbala ha muita azansu parce que ya joyo kemi ashina mi anaro mi agbore ogbomo anya me aho be na mi nye Akpagana-Kesedovo Logah ka ba to nyojo gero la ka viama odo motoro kura du ko Ghana ko ngogba nya on ple ona vovore hiu ayijile nkaka hiu aye chom kenya aje ba to ngomele dohare hiu kona be National Development Planning Commission aba yola klalo ba yo ade afa plan adu dodore ji aro dunko adu jichiraji afa ona ore tuma bananye ba yo je ona ho goma yo po gobala afa plan ma pa nu Ghana du ko akungo gba yi ple zona regerele ngoy do gere prime ko de shi ba yo pomba afi ona na chofo anyu ba yo agba pa yo kata o tura keteke to ko keteke moji ba watangu atu keteke mo to fi ma ba mozo nyawo ha o ma ganye fura nyawo le apo ma ko nu do no fafia ta pe iva ezia emia se so he ocho Ghana to kope Akpavovo benewa avasunu Center for Social Democracy ye he ta pe ya ve play to metinya be a long-term national development plan for Ghana prospects and challenges igome pe kwenye be Ghana to kope tutudo plengo gbe do na o yiwo ava ezile epe yiwo gbo jijeje popo pele kuka yiwo kude to kope ngogbe do na le ta pe ama amele National Development Planning Commission Committee onu nyini Moy Thompson de emebe ehiaben nowa ade do tome kude Ghana tukope ngogbe do na yiwo ava ezile pe yiwo gbo nyi long term planning bene oma ajedo na ogomi agada silo ebe kuke gando metore kai dotada inabe dukope do vovo mele ngogbe bo adeke po enyebe ediadia jidudua alo duplola dole dola olope do pe vovo eye nunola yo le Ghana tukope do pe vovo ha odole o yi do na yo gomewo za omewo nu hafi otia ameye yo dade otepo eye amepere Ghana tukonkra le gogede omi le pe yo vaimo ebe le National Development Plan ye tukope ngogbe do yo le toma ebe hoyo kata le keteke mo dia alo tere keteke mo wa akaka okata bene wa anamonu popo emo to do ha bene wa agagbo atra sile keteke mo duko agble yo voga dollar mini blavevo eve kude do na ya amepepe ade yo han no fefia ta pepe ama wo eto CHB decentralization yi nyebe ne wa anabe dukope do vovo wo ma agano do gande de kumu pe alojewa no ni to kokatame bene duko mevresa na akpogome le dupopo nwima eze bene decentralization wana ya na acho afo bene wa artun adokoko dukope ngogbe do na o ambassadors nye amendodo yiwo no Ghana duko nu le beta duko bwa o me chavai ono tapepe ame eye agbanjiglan na Christian Council of Ghana Reverend Kwabena Opuni Frimpong Ghana tapepe ame eye nufiala titito yiwo University of Ghana ple sukujipola pepere nto na University for Professional Studies okata wo no nufafia ta pepe ame habobore hiu kona be Youth for Progressive Change aglebe yo bagbajemba yo afire yo pesota pe mayila hi yo kona be akwesi opon fosu mu be onu te ko ifa do da shi o me wo be yo pesota pe mayila hi la wasa amenfi nto me ma bapamra yo mu lo ngo nya o me wo be ko dong bana yo nyang ba ku flo pla adagba ku flo yo ne ba yo ko nto amagbachi awu nto bugo ita yo bagbajemba yo agble ne bana nya ba matrono no me ha lankura do hi la bo wo ha we mamio nyebe akoda da ye gbona ma yo ko shitiara shi akona mo bula mata udugure ablojile ntuma ma herre o ko vesa se ya aglo so hope hababo adele ekopon tuame yi ochonkonado kube Youth for Progressive Change le ope enyanoa emanola ocho dunye ha vovo me bene ye wa aten adongbe kure emoy wozi tutrope ngogbe do na wa adehale wasa amenfi is constituency bene nujejina mena aten ava emomena do komevu le hababo ape enyanoa bene ye wa aten allen kude yope no la veto so watakuno no la pe do na wu ameyoka tanyi yope no la bene wa
atun awodo yi akpede nutometon le you for progressive change pe enyanwa yobe jesibe yope si watapepe menola yinyi apeto opon fosu le si watapepe anyi nono alofa deka bla atonvo enyi son yiva edia bla enevo enepe kwe apeto opon fosu eno si watapepe ame eyamede yo di kwa lope enyanwa amede kemele yonu le si watapepe ame bene wa atun akunu de wasa amenfi is constituency nutometo nu bene wa atun alavu koka yodo tada le nutomena yewo apeto opon fosu medie kwa bene ya ayi si watapepe amo so yo pe habobwa yi eji be tukula John Dramani Mahama bususu nwi adede yon eyata otia apeto opon fosu bene wa anye de jududu de dusu kope ha nunola eye megbe ha igatia bene wa anye de dola yi akpo jojome nunyanya ple modamo dengo nusosun do ha pedo na ogbo eya okata anye de do ade dukula de asi ne eye fifia ganye de dola le dukula pe do pe eya okata fia be monu popo sui nto bene wa atun aze akpere nutu awun bene wa atun ayingo kakea gbede akwe apeto opon foso mela baba jena yo crowd so help have boy eji hega globe enyebe yowo wota pepe le nutu mo yo pe so wota pepe menola apeto opon foso na anota pepe me ne yo wa adon gbele kude emo iwoji enuna anyuna nutu ama gbede akwe egbe ma de yo pe ta pepe o han eyata obe apeto opon foso a eda punto eye ngbe yo kata wo edo a ta yo tie abe ame anno yo nu le so wota pepe ama me won gbedodo ya oji crowd eyata ne wa anyole edo krimi hafi gapopo na ale Frederick Kuma enye ameyele you for progressive change habobwanu le epe enyanwa eto asi gbedodo yo kata wasa amenfi east so wata pepe menola apeto opon fosu edona yewo le akodada heyome ebe ne wa akugwobe yedo gbedodo ya kata nu ke menye nene mawa yewa ahunu yodo kro le the corporate akodada ye ava etini mpola kanyanya joji abaleka magaro de demembe agbono so semla Ghana to come ye boda shi haba bosuma obe anyu bawo $1 kucho se vola hiwe no social worker so bawo ko ntetekle aramu adovia yo ko kpere ntuombe wa chile nsen la yata na o yelita anu tadena wana re bawo abu so la aro $1 he ko so kwere mule agejwa no bawo agbere Ghana to come ngogbe nyahu bawo achofo kaba nkete ya unu School of Social Work yi Oyonata Vibe Gold Coast School of Social Welfare o dosukuyadi lepe akpereka alfa seke blanevo atome le Ghana didudu ate eye wo le Department of Social Welfare do fiate benewa aten akpede dukope ngogbe do na unewa anahihe amewo awodo abedu do lawo ene ele watun atras le dukome vepe agbenunu do newa avanye dukome vi onu tepe o kele pe bla address wenye yiwo edo sukuyade a tutudopule ngogbe wona adeke meva emomenawo suku ahafe eho yiwo mewa asronula me ejina nkukra bene wa akpo dono me losio eya nabe ejidele amegodo bene wa anahehewo abe social workers nye ameyiwa akpo do come vepe agbenono dodo nyaogbo le eye mewo etu tepe ye adenawo he ehunu lenua dola ipo de view pole do come vepe tetenino nyaogbo nana oyele tabe enye didudu ape doda si eye onyepe didi bene yewa aten anabe social workers nye ameyiwo po do kope ngogbe do na ogbo le godesi ademe he trust le do come vepe agbenono eye wo po do come vepe didino nyanya ogba ehia bene wa adeje sope do na hena do kope ngogbe yi popo Department of Social Welfare yi fife yo na be Department of Social Development do na jikpola afeno comfort asari ebe ehoya eva na yewo le heyi nwito di eyi yo le pebla adrezando bene wa aton ado alo yewo le yope do na ome
principal nye sukujipola le School of Social Work Dr. Zakaria Mawubia be National Accreditation Board edejes yope donyuwo ple yope kutu kuku atafifia wo dokoko School of Social Work benewa anye suku koko abe university ene I aton anahihe suku vuo abe ale legon UCC kwami kwa university okata anahihe suku vuo le suku koko ene Nukpolo mina mianya ojo jina ni kemi ericha garam bangtona balike ndc na rajadaru garam be yo awu ko yuruki do moku aha daru manyina akoda dala ba ko fa plewi abiama o ajieto mabe amira tanji ba yo hliko pa yo chitrere na ya ta banaji ana so ta ko mayi anava anan ko yo to ni maklio le o ko nto vuma aha daru mi bo to ngom hliko ameshe jirulo suwana chitrere abanaji kala am dam to ma ha o ni matoto kula amayo ho ni so ta ko mayila ko ru ko ya ka wo unu lanka ka afona ba roto makafu ya tipo himu na tv ya tango ba ko ya am dam to ma yede je shi ya ka ta ha korora Otun me ple ame bla sieke vo ade inye uchu bla enye vo ene ple nyonu wi eve ade yo pele yo attitude constituencies alonu to bla vo ade adonu le vota nutome abeso wata pepe meno lao enem agbalenji dana NDC dungen hale amgan twame afeto simo amegan shiviglo na agbale ade yi emenya ozebe ame eve ade yiwonye ame yiwonzibone yiwa abiwa abeso wata pepe meno lao le ketusa apeto albeziga ple apeto jimoti eye ple apeto Christopher eleblo ile North Town constituency ha obene wa ayide NDC duni hape office alodo pega bene wa akunu meklo ame eve ado hanye apeto Solomon cho Kwantano eye ple apeto Ahmed Muniru cho Akan constituency nutuni ha omeda sido jo ela bena lepe akpe eve ple wi evema ono ro klosi eyo metitrele NDC duni ha penkomele akoda daiva edi abe tuwata kokome yelao eno ame ade ha abeto Anthony Solomon Morrison kofito ha ye cho pando constituency ha omeda side ezile nume totoamo ela bena le epe CV alo agbalendia nane ome edo alo mekanikware le nane yo dadepe eda side gbanle odio le nuchuchu ya me ha so tapopo nanola Dr. James Kuche Aveji ple apeto fifi fiafi kwete ometunu vetting committee a nye akamete a onkuno ala bena omele Ghana dukomele himayeme numetoto ono edi yimu eya tanige bo ome vloga trogwa wa atunu ple wa wahaye no hia bena wa ada sidoza wa waha akwa akpogome le hubublame regional chairman nyeziminola na NDC dinye hali amuganu tuame apeto John Kwejo Japan dojo pe TV Africa nyajobo pia be wope numetoto ya Eva Edi aminkume makuma pwe eyata nusianu meko na ameyokata na yoto enume ple tibewa ahu ho Nukpola omina miya kodo chupiara miya trogbo aha ina ojo original Said I was going to do my jokes. Let us strengthen ourselves. You don't restrict yourself to women issues only. No, it's got to be a broad base. When you think that you're in control of your life, you already have a I problem. think that's stiff and rigid, aren't you? We are not stiff and rigid. We just like order. You need to be able to think for yourself. We have such a blast on the set every time. Women have always played vital roles in our day-to-day lives. That is why on Obamo, we give these amazing women an opportunity to tell us their stories. We celebrate them and show them how we recognize their achievement. If you missed any of the amazing stories told on Obamo, then stay tuned in to TV Africa every Friday at 8:30 p.m. And it's also repeated on Sundays at 4:30 p.m. We'll see you same time next week. Bye for now. And it is brought to you by New style, more colors, more designs. Melco, where Ghana shops. Kalahari Bitters, rise to the occasion. Nukpola omi atonya akpe bemiga apotoli primi bukonya
ojo ya senyele Akpagana TV Africa nya wo do pa ne ke nya ayira nya jojo jina nyire Akpagana so ta ko mayila yo ma adaha yo yana ba minority in parliament aba yo ni makuga halan kura akpoto rehinya akpoto Stephen Adai kwanya hiwo blomo leba so ta ko mayila ro no sa mu kom yo do motoro hiwo monto mo khoni ha khoni na wo pa ahia jibo ko kwaro anolo kwaya ita amaya yo ni sa ta ko manola so ta ko manola ko ha chuchu ya bo yo ni makuga ada je shinu ya kwa nyata kwa he hygiene akote alamu Professor Stephen Adai amenya sukujipola hukwana Ghana Institute of Management for Public Administration die dongwaiba na ucho duma hela awu dadia eni lewa uduma nyama yonya ni fitipiti walao ejidie globa awo nukunto baso tapupo manola zanu hom hafi uko dodashi yo jabo wa awom kudanya anwa so tapupo manola yo madahale so pamoa le takopade yo wo achoi baya die globa so kwa dodo tuma kudanya Professor Stephen Adai Blang Ninga prograra am gantoma baka ko ya miru aplauple ikwan toma am ko kan ba wod hajiji po pleur po ko bi to kera to na suku video alla ka tun toma bo liko ye wa alan kura wo po bi am ha cho ya no duma to hiu alla ban aran wa doju ya lo de kon wana yo ko mazima ke ama ko kan ba apoto fifi ya vikwete hinya so ta ko mailana ntuma ye edda wana yo tuma ba wo kon kuruma apoto fm amu hinya Ghana ju ko hajila ko nkore aji Festival inye ehadidi zandudu ade iva ezikle tarojinu be newa atu ade jojone nana yele sohelme be newa atu azon kude ope agbenono newa atu anyiwo pe jojone nana ya to ehadidi me bene wa atu akpedon be wa avazu de komevon te po ma vatra ava oni madiame diwo titina suku aton yele Keto South Municipality ye Pogomele Gabupu Enepe Hadidi Ububneyame suku ya onye Kleko Senior High Technical School ebe high ni titina suku icho Agbozume Kekeli SHS cho Aplawo St. Paul's SHS cho Toko eye Freetown SHS ha cho denu suku awo hajiji ububni vovo eye odometo gedo dope jojumana yilome fia yi examine to titina suku yi po pepe gbanto colleges dede alofa de club la nyivo adre eye Kekeli SHS ha ho tepe evelia colleges alofa de club la ade Freetown SHS ha ho tepe etonla colleges alofa de club la etonvo ene ona ega play agbanle nuna now eye wona certificate da se de gbanle ha abe ame opo gome le ifem amu choral festival hajidi sandudu yame Deputy Minister for Tourism, Culture and Creative Arts Nyiru Dola Ablaji Fagomashi ile asinu do na okule mojakecha dede do hanu tegbede edi eyewo enanu famenya dila okule jipola obenewa ade jipona wo viwo bene jujumnana ima doma newa ade fia ede ji ede gbasina soko via obenewa ale fodo kuno sosun iwa ade vina le etome dola ile agbede pele nudu do pianu kanyese wata Lana Keto South fifi fiafi kwete dejesi be hafi Keto South mutona akpongo be ya ekpode do come vire sia de bo ejebe ne mutometoni wa ado alo nuno lawo lope do na ome eji hedon kojina suku via obe du kope etome lope asime eyata nu yokata nyope didi bene yewa avazule echoma ekpode do kuchocho savo yewa awo egbea kudo penu so so ple do na eya adevinawo le otome bene wa vazu do come vi wonu tepeo akpana apoto fifi kwete raipa robaje jemu takamia anya Georgia apoto kwesi prat junior hinya amaike okpo na ojo nwo do jina inside na ojo gban aba ala yodero ruma to mebe apa plan apa aju do durang gopo wana ye ma pe ba cho wora kala mo ala ba anu yo lara gban jia o ma tan wa troshi Ghana ju ko ya mi bo ta ko nyana ka bere ta ahia ba o bon pola re ro yang akpo ba nu kawenya nu hiyo aba blan la ju ko yang
be yo ro afi atemu ayin ko be ko na ha abe nu ya ko maji mala agba ya mu ta ko be anyu bo bo to to wo afi aje to ma u be wonu be pare me be Ghana du ko do gorango abako gbogbo ya no a tumavio no hamahe ham kuda moiji wacho tukopongbo nya watu ya amagada odi egbaba moiji wacho tukopongbo nya ototo mefifia yi bi na ha odu angbo kuda alai wado dukoda ngbo nanya ba jiriri suweshi anya ayi mala papa o aba wana ya mchichie na odo dodo ada anyi nya National Development Plan kuda dodo ya yodo anyi la pajinu anyi afan keke na agba yi numa kuku oji yi la nto wa yi la dukoma ama apato Kwesi Pratt Junior amenya managing editor na Insight na ojogbana adie global yemepe ba dodo ya hia edukofo ngoi nya omo adie global ngade oli yiwo mu lebo alan kudo kamenya wanarao apato Pratt jidemaba dodo ya yiwo datoma yiwa wose ya demegbeni a anya ya hamona tisiye ye yodumavio abu yi adodu kodengo nkpɔlɔ miatɔ akpɛ akɛnbɛ mieli kpli mi he nyadzɔdzɔ yiwo ele dukɔ ya me asem tso TV Afrika nyadzɔ dɔwɔƒe me nufiala ze ye ge kpanya ɖe yiwo ya me gbɔnko ni egblɔ be ezemetsi ya enye nu ke vivina ye wònye nu ke edamedzi be wɔnu ŋdɔ wɔm ɖa ede dzesi hã be womekpɔ vedzinɔ ƒe nyɔnyrɔ eklo ezemetsi efu egbɔ enya me ke tonyawu dzani hã na menye kpe mi kafu na ale gbegbe Fishefi mi dogo la yon ba Akpagana-Kesedovo Logah ma tonu be nye tone ne nkeka kwoto ya na jejina mi